Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilom ki khubor bamta kasni. Ka amendment jung ka paragraph 128(1 ka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 ka batay ban khang yagibar jila ban thep vote ha ka election MDC hapo upod usam ka council. Halor kati kamat kakhun hinyo trap National Awakening Movement knam kala dawa na Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings iem ban wanra kati kaman ban pentri kam ban num ailat ikibar jilla ban thep vote ha ka election MDC. Unong yalam ka knam working president uba Thomas Pasa uloong ka amendment jongka 128(1) AD rule ka kran shapang uta ubriu ubadon ya ka hok ban thep vote hapo district council. Haus nem arhajar khan riu hadin bala pulibnya ya ka an asyam bagate ka an kampat biang bat pentim baga knam kala deptho sya ka district council bakan penkalano ya ka ka an da ka babsut ya ki kentin ki bakran syai batang ukhasi ubala ban thep vote hapo ka district council. Nadu usnem arhajar khan riu na kaliang kaseng ngila yai kdaw ya ka jingtlot jangka 128(1) AD rules bat ngila ai ka jingmut ban penkala lane amenno ya ka 128(1) AD rules da ka babu lang iwe i-clause batmai ka ban batay syai batang ukhasi unna ban thep vote ne yakun election hapo ka election district council ulaong. Nadu arhajar khan riu nakapor sakapor daki hotli kisien ngilai kendo ya kibor jong district council banyakran ya kawai ke benta ka bakerpang ba kum ke district council ngata ki pajba ki preslat kota kibor jong ni kira kemau bang ka khanam kila juikan bas pangka sispa arpra 180 rule ban pencai pajba ban stuk kai gini ka sispa arpra 80 rule kabadai ka anjung district council ka kran chapang utau bureu ubodon ya ka hok ban thep vote district council kapatai manu bala ban thep vote district council but how arja khan re ngilap ondang ngilap puli bai kani kaan ngilap ba let's say kampat biang bat ngilap tho sa district council bang ini ban pen scam no ya kani kaan ini ban pen scam dagi kentin gi basai ba datang ukasi ubala ban thep vote district council kena bakal numdan kajing ya kajing huri-hura kena bang ini miap ha ladadan bagu jor sipo kaying kasyariru de kene kaan kabarim ansu pentip lang pajba ka ogumno ha kasispa arfu pra idirun manu balat ban thabot ka batay kumne kene kaan kabarim kum bakalong manungkong dei bandai utau Indian citizen kabar udai bandai khat prasnem seneng kabalai udai bandon ha pedeng kam met ka bakot ka bakhya ka jingmut ka babej ka basaw pada dei bandai uta ubureu ubala sya pendrem ha kaying ka syarif lane ha kano gono kaan nakidaw ki baper Henry ka basausi ka long hap po jong ata para kila tho ngan supuli pi kum bakalong kram bangin sulang provided that a person not belonging to the scheduled tribes as specified in Part 12 of the Presidential Order 1950 as amended up to date shall not be entitled to vote hadu ita dan suyaham iba hadin ita pada kentin ke bawan rak kajingma kabaong unless he is a permanent resident of the district kabamun kane ka an ke barem ko ang ba ubam de ukasi Henry udai permanent resident ula ban thep bot te hatrai jong kane ka paragraph ada haka section sispa arupra 3 kabatai kamut ayu utau permanent resident haba batai pada ko angana ba unu bureu balasa khadar snem seneng ula de permanent resident ting yu in kalian ngajongi dadu aja kan riu bakar long ka bam kajing ma ka bakarau ha kani kajing kang kampat scam ngala ba dongot kajing kang kampat don hiru te kani kan pensunjor kan wara kajing ma hakipor gi banwan te na kalian ngajongi ngila ya keren bat ka KCDC ba di ba penyat si emram ban ngila ai kajing mut ba ngiri ban amenno ikani dakabab
besok lang iwe iklos iba thamai kaban batai bait ba laban the vote hak adus council election udai bandai bait na kajai benrep khasi kelas saya kedar kabar ka men badang yong ba ini kentin iba kumangila pule mena hadin ketua kentin entitled to vote so ya kani kentin ba hadin pada unless he is a permanent they ban delete no barok they ban delete no I full stop no hadu itu vote ladam nang ta pada ya kani ke benta pada ke babatai sa kamut ayu permanent resident ru ban penduk no din nakal yang kaji dokumen kalau ba hadin bingi keren kam slam bat di ba penyai bat ini ICM jongi iru iong hiba kani le se kadai ke bangi dan tambah ke mujik benri dan ngi song hang ni apa dis council lagi melaban pembaik ya kani kam ban cimut ra ngotanat ba kajing kenduk jengi bat UCM kalong ba ke jubab ke bangyo ni kalong kum kajing pen scam syuk ya ke ke bangyo punya keren bat kalong ru kum ju ke kapor kalong ban penti kenai ke bangi ni lawan ban ai kajing dawah ho ni ai kajing kersani iru na marbelai ba ilayat chakmat ke jede ba ni trading license nrei ban nang pen biang syuk ni wan ban ai segini kiwe pat kimat ki piade halor ke ni trading license namar ngi i ba menta ki bebun ki khasi ki jongi om tang ba ki kerduk kam nrei ki lala ban trei ki bebun ki kam ha ki bebun ki benta te ban pan bha syuk ke ni ke bentangi ni la ai jemut ya ke executive committee jong ka ha pok jing penya jong ba penya sing sim ba phin sange no la sisendon ya ke jing ai trading license ya ki wei pat ki jaj benrio kamu dah pok yodu pok sorsilong hi bro kawei ha sning ha nong po ha khana para bat ngi ailat council bagan pe ki wi ki jakar ki don kam ban ailat bet no tangi khasi jingi pekin trai ki kam ki jam banong isun kawei ru ka trading license cha kini ki jaka namar ngi snguthu akini ki jaka hi ki parari ki jongi ki khun samla ki jongi ki bekerduk kam kerduk jam ki don kam bakin yo ki kam ki jam ki jongki dengi sngokemen ha bengi kenduk bad UCM bad ila ai ngi bai ong ba insai siu chia kini ke benta ban pentikna ba kajing isu ki trading license kini ki jaka kan nomdon syu bat kajing ke khi ke pateng kan long bai tang hapdeng para khasi kata gede ke bengi kenduk halor kini ke benta te ni kermen scam balang ba kini ke jingi kenduk jingi bat UCM ini i ba ki khun samla jingi ke bekerduk kam kerduk jam ki mi syakmat ban seng ki kam ki jam ki jengki bat kitu berkhoi ki ba ladu jing kermen haba kani kan long ke jing plilat eki ya ka bakin yo ken ya ki kam ki jam ki jengki ha ka biade bat ka khi ke pateng